One man must if you run it if you one was John Cotton on Quasori. It is somebody body India by him, says I can go fair to myself. Then you're the kid in no way. Empa and say go be uncle so. Debbie. Mpa bo be uncle so. Debbie. Emposo fu mpa me bompa ye say. Debbie. Abuja for mo nyina atena se de mo benya nsapo kasa mfonyi so nyansapo no wage so de amaye se yesane no madwemba ekwan so of course nyansapo tena se ya na nsama eba ni nyina na ye de nananom akekere ne wonyansa kwa so kekere nse boa no na se de bodam ni bopa bodam ni nisane no na wo se ye panim di fo muti mu bobi woni ne mo tena se na wo musane e de emaye mo so fu abusu apanyini na abusu apanyini ni fi nsama sisi a akokwa akeka ko nanima afi na busu apanyini maba beje makonwa kese no enti imeba mabetena sidie na wo se mehwe na busu apanyini ye dedie e wo se asem bia no ba bia de to a wo mode ato ba bia na no ye de to yi na ye siesie na niema ekonkan enti na se muhumi a ye nsiesie ne ye de namo a yaba beje akonwa mamma mu nyina akwa babim na menko ma black power so akwa aba remi nsanifa so a wono nene mene no ebebo enkomai black power nya akwa aba ejoso me na o se mo akwa aba sa una o se mo akwa se o hwimu yi ese busu apanyi ne ko wale fofora kan ayere no ho no wode wa fisi ana oh debi wonze wumfuo do so a wo ye ne nyina afo de he ho ase abusu ane so ti ane wo se o ma ni wo US wo so frɛ wo so akwa politics no wo chewa sa wo se wo chewa kacha ma mi so nya abote na politics ni nyina aka ho on se o si nyansa fofo no de mo ka no kore politics no so no kore ni ho eti wo hunu se wo nyina se wo so mu a na me se me do bela ene maba obetwa ticket abehwe ene maba edu beka je ma me se wonye bi ma me abotra wate kwa kuma fato yem na bibia be fan wate ensem bebre na akoso ni titiriwu ye nuamber ma Kofi Adomo onwani kwanhie si ye di modi ye di nkomo awonyansapo kasa mfonyi so ne ade a mohuni ade akwa black power ede na no betumu mo ye nyina enim bia black power nso fura oba wakire mu de akire mbebri enkane abrante anu oni Daddy Lumba ese ye friend Daddy Lumba ni nua nsema e koso Kofi Adoma ne ade nyina no munim nya afi na mbeka na kasa tintin bia na mpese abusua mitwa nsem ni nyina tiawa ne interview ni yetiawa na ye sori ko ebebe na de aba betum no ene ne ekọ no wono kura wonye busuani onye sama oka no onye no kure woya aza oyesei omunim baabia eno nsem no ena ene agent na black power edi na black power se wo hwehwe edi pa no wo hwehwe nti asem no wontumi ntwaso ema etuo nkotwe baabia etwere nti wenyina ye nsem a ye bebisa no na afi ye nsiesie kama de free soriase ba de free miria ba magrehep na so ye eba ebinum ye atendidi a nka eni kwa se ekoba ne saa asem de ye ka asem na nokra oba wonso de wadanse na de abeto na nka akọ atendidi bia nka won so akoba ne saa ama atendidi ni ade nyina abem tine mi bebisa mi nua panyin die pa na o hwehwe ede na wo pese wonya nsa na abotoye mu no aba nti yenko na yenko hye enkomo no ase ho no black akwa babiem ene yese obi bisa wo se de ekoso soriase de ekoso yenua magrehep de ekoso yeni ankasa ya nyansapo ene ade no sansemi Kofi Adoma unua Daddy Lumba nya memfa ne kra nsie ni nyina kafu a wo ka bie ni ade obi bisa se so wo ede pa na wo hwehwa ade na obeka menua me dase ni akwanya odi amame na machia ya hwefu nyina ani titiri omo do asanteman ene wo omo tan asanteman omo nyina ya be bompa ese na nanum fo mo nsanka omakoma ni nyina yenye baako ewo man ni menua ade baako pe ena mehwehwe ya tentenene ewo menua ni wuo no ensem ne hyase na ensem bebre menua de di kan menua no yenim nipa odi ni firi oman mu tu kwan eno na mebebusa ase menua na kwantuo no yenim nipa odi ni koye
na sebe enye so wo kuro no so dada na yare abo no na wa firi mu ne yede ne ba eye transfer na ye transfer ne firi o man Ghana mu ede ne ko ba bi die di kan no ya nya letter e kire se minua no wo hospital we ho ne ye no operation no na ade mpo a ye gina so ye no operation no eni ye nya sa letter no ye to so biem hospital kura o de minua no ko ye no ye nya letter biem firi hospital no kire se ade we ene ku minua no death certificate kura ye nya bi emfiri omo de minua no ko ye no ho chese document bie ni ho kwan a ye fa so kura na ye san ma ye minua no operation kura no ye nya bi minua no ko ba ye bibia ba ya omo de funu no kura ba e be hia ankola no airport ankola no je funu no ko hye mo kire no e be si enne no ye nya bibia 7 years ni ye nya document bia wo minua no ho ewu no ho senka ye nya report mpo se hospital ni nka abusuafo ni akire enko hospital won kohwe se ede akura ne kun ye nua no na ye nua no so ba no akwa bi nka ho enti no doctor no na ye mfum so fa ye ana wo mo de ne ko ye no na bia obi aton ana eno ne yakobusa na da atemdidie ni ntokwa no okay lese me te wase a saa nsem ya wo de atodwei eno na wo pe ho anu na me pe ho anu yiye okay because se me nua no wa wusu wo nwuye obi a wakowu obi man so na kwa akoka obi man so de eye den yesie na manada okay yesie na manada enye yie 7 years ni yahwe animu a bibia no emma okay ana de sa medwene ho a mente ase a mabo Zak ene Kofi Adoma se omomla bonten me kire ye de si India no emra Zak mu ba airport omodi funu ne ba ye no na certificate kakraka kura Zak ewo aho akamla capture na death certificate ya amo hwehwe so ekire ne nyina wo so enti anyam bia na wo de akoto wo dem no efunu no wo de a fa de ne mayen na busu ni akire se hospital ne ebeko se hefa ne ebeko yenim bibia se mene wo kase minima de ekun yenua no ba ye nyina na ba social media se nani na ye ne ya enti na mbebu se na obi ani ye ne ya ye ko no operation se nani ni mom na sei na mom nipa ni ntimi mfamu nwu enti me kra me kire se Ghana doctors ebi o mo wo se anim de no ma kire ye se otimi wu a enti report no aka mo de ban ye a ka no so na be me ehunu se ebi ye operation no ade sei na si ya ma o fa so hwere ne nkwa ye tietietia ye nim bibia wo ho krata bia nka ho ye kwa kaso na atem didi okay enti me nia me busa se wo abeka wono otuma na da bi me nka ba no ntum ma me ngura mu ha na me bisa wasam finshanso ni na da de lumba nya me fa no kransi ofiri mu a okoye obi be bisa se ensema wu bi sei no munnim ni papoti a ode ni free Ghana de ko abrochire waka aha ane ene obi bisa se na ene na mo abusua no mo ye masede cause nipa yare na yade ni tu kwan akọ oman foforo so na wo ma akọhwe akọsa ne yade na munnim ni pakro potia ode ne koye na unyini se abusua no mo so mo ne ma bi tosini menia abusua no ye ne ma bi antosini na abusua ne ye omafam die bia na on se minua no na oye social media person a oye nyuntuni nti social media for je no se omodia nti ye dane ma social media for mimiti hai enye sika social media for gigi de bo minua na meka ho asebo tabi me wan si di kura ankom satan na mentene me wan si di ankom nti de bia ye da social media for se ni nyina achi kura na omutu sika na ye kwa na operation na minua ni free mu kura no 1.2 billion na kago pre ne age no social media for ne tuaye enye abusu ne tuaye na de ya ntiase ne se opon de si ye ni nyina chi no akwa bi ama me ba akwa no so na ha ne na kire madwene kakra social media fine because we celebrity said ye ka no nti ba ne sa na social media na fa de to mo so na nso enu nsi kwan se abusua e wo se mu hu ni pakro potia odi mu nuano mo de hye no mo nana no edi ni tu kwan na sebie kro nto se asebi kosi a yakoko bisa se apia na frɛ mi kunu ena me bai me yiri nim se apia na afrɛ me ti se ne ebrebe so wo se me wo fie na me ni fie na me de hwehwem no nhumi a nipa wo so kosi no so wa apia ti so wa kosi apia so no wa mi se apia na wo tena wa me brebe twam na afi na wo ba na se wa anyi wasade se abusua eno na me ka se asem ni si ye no on se
social media ba ye enu ti na me bo ye nua Kofi Adoma edin e bo Zak din se omumienu na betima kire ya asem ni mu poti enu na akoka na Ghana fo di atem se adenti na makoka nti wo mu no fine metwase a na se mfom so ne mfa mfom so na ba abusia na ho na abusia na enhu ahwehwe de wode eko ti abusia na mfom so enti aye Zak no ene Kofi Adoma omu no betimi atira me hu se eye na de ne koy eye bi na de ne koy enti mi kura me ka se busunyani ankobi enti mi na betimi ache na wo na wo se busunyani ankobi busunyani asuma si kobi documents ya mi penyina edi ma busunyani wei enti ade na wo nkobu sana na wo na betimi enya ntokwa o okay ba me mra ha se ansa na operation bi won ma ye beye no gise wo yire a wo yire ka ho ana wukunu san abusuani bi wo maame bi ana wo papa bi na osan enti se ekoduru ba bi sa na ebi a memfa se ayi anochi de edi tu kwai ko India enti kwa ne wa abusuani bi ani won ma e wo sedanse ni bi ne gina mu na osan eno no hwan ena ogina mu eno na me hwehwe no because me no ka say no anza na Kofi eye anochi be free Ghana no de nani na ye no no ye ni ayenye a doctor for kura nim say se enko na pressure be 50-50 se 50-50 how be sign say na ye kwa ye betimi asie 50-50 wo betimi awu betimi anyankwa yankwa ye osean ene sa na tede gise obi a odo ba ye no ana abusuani bi nso gitum na osan se ne be a doctor for no bi kosi a onkonya problem ampa dance ni amu gitum mo se yenye operation ni nie waje tum se 50 obetimi awu waje tum se 50 obetimi anyankwa eno no hwan eno na me busa se omo me kire se nipa sumasi na san ye eno so akoya temdidie enti eno no so besinne no ye hu nipa wasan ye busuani bia nko bi nti besinne nso mu nipa kora osan ma ye ya na operation no ewo ho okay afa ma me mra we so wo ka honam akwa eye den ena mu hu se ye nua anochi wa amfa ne honam akwa ne nyina na de kwa asema me nua me dase on se so hwe me first video na emla me nua no eni ye ne ya no me nua do di Kwame Anochi achi ne friend Kwaku Asamoah ono na friend me se bra o bra yale na me se ne he no se nani e ma me ya abusa nta se je ka se ko bibira e be ye something enti bosom ne ma me won ne se yenhwe ni afana ntukwan bia enti emre na me no mo kasa ye na satana me wo wasa kropon enti ase anya adwuma na okọ ye no enti me di na me ni me se bibi besi because bosom ma me won ne enti omo ba ye no e na me busa bosom ne se katachie video bi ko so a eye man bi e frɛ ne kankam ese ono de woto kidney wo a opese oyi kidney ba ko toma India ono de oye agent a obesi ni so bibia betimi aye woke e ho na twe madwen ba be so se e wo se ne me check se me nua ne kidney e wo ho ana eni ho because obi aye kwa na ni operation na obi a wo ton kidney ono de se opese oyi kidney ton a ono mmom egine mu de na atwetwe maso na mebo ansa na beto so se ni pe ya wo ka asemi se wono waye ne ho agent o pe se oto okidira na asa wono makwa bi obetimi aboa ma waton wo India no no wo ka wo mo de anoche ko no ho ana emla wo de anoche ko e ko duru hospital ho no ho na sa de ne ko so ema hu se ni pa na ema hu se ni pa ne nanum asem okay so ema me di video no kura masoro wi asefo amoma postu aye kankam nanum asem because se wo to okidina aye operation ya ni ne ekoye enti e ba ne sen na otimi ko ya advert ewo saa menua no kasa Kofi TV ho se asem na ma me ko follow se ane e be check se menua no akwa bi ba ya na akwa bi hama me fa abosom ni twa akokọ ma abosom ni se yesie no na nka ho me wo proof wo ho enu nti na me mesere wo mo se omumla bonten no mo makire de esiye e bi kura na doctor ni na wi aye na wo mo de document na ma ye ni afine to hospital akwaje ya de ye eno so ya temdidie okay yenim se ansa na obi be free mu no ye bede da no anase be kwa kosie no ye de no kwa adwaye ni akodwa no anoche de ne sei ne koyeye omo de ne ba ye ne ya de da ne dada ye mie so kosie ana abusuamo na moje ye eye made asemu ena wabusia na mi bisa se sa na tie dia se abusua no mo na mokofa anoche ba ye de ne kwa adwaye kodwa ne ye amamre ni amane ana minia obusia asemu efunu na omde besi oroma nkotua ho ka no emre ye kwakofa funu no na mochire man na de dana ye bibia wie enti ye fa no firi wo na ye ne ba ye na straight to park so ya anware na nya bibia no mo adware no ho bibia wie
Okay. The bema yetimi ade defunu wo mochre. Ansana ye de na ba fie ba kura bi kura ye mie so eye body aseye. Ana ekonyo fa so wu ye ne nye kwan papa e wo se yetimi bie so. Ana ye de ba fie se ye be ye sa ne ma ne ade da na wo fie. Enti na mochre ho na hospital ho na no. Ni aye ne ho ade nyina kama. Oba ya no ye adaka kura bi kura ye mie so ne ye kwa kosi no. No mu se di ade potinti e na anoche. O mu de da no wo mochre a. Ya ma busia mom e na ankwa ankodwa no made no ma anya amamne ni amane ande da no mo mpaso entwa adwa wo anyina mfa na ni achi no mo de da na preko pe wa adaka mde ne bai enu na me nua ye kobusa na magraham o se magrahapo magrahapo wasore atifa video atwitwa sisi animu a odi atem enti na me se ka we question we e o se ka woni mini ni ye busa no se ono ne de hye ene because onka ho unye busuani ana se unua ne kofi kura na emra bra ekọ no na bia onka ho wo moa ne kode da no dware no hye ni coat ede ne ba aye ko fa ne firi wo moa nye busuani bia ne dware se ebusuani de se bia ne se de ko park so mo dia ne se mo de ko bie so kakra ama nipa bepu behweye na mo wie sa atam de koye ede ko hye ye edware ye yi bubun mo re ye yi na ha sa amamre ye no bia omo ankasa yom bibia ebre omu bi so no do ani hu bi mi hu bi sei na minim se wo shatade nti hu ba nanim de hu na nanim bia na te sei nanim fefefe ne mo maso kakra bi ha na ne yatwa eno nko ane mark ne dare mo maso kakra bi enkire se ya bie ni tiri sumpo ne mo maso kakra bi ne yatwa okay na se wunu anoche de no de ko baaye ni ene enu obi nso bisa se sa na anoche nsemi sitie dia ede na anoche nsemi yetimi aba na aba bewura Kofi Adom a wakọ afahye ase na etu akọbọ nani na wo de be mi da se binua on se emra e ba se minua ne frɛ me na bosom ne ka se ma ye mfa ne nkɔ ba bia no minua ne ka kyerɛ me se Kofi Adom ne Zack se omo gigi sika a omo de ne ko social media omo de ne ko aburuchi akɔpɛ ne yalesa na sika na omo gigi aduru no ma mfa na nkɔ a social media fo bɛka so omo de omo sika enti na omo de ne bɛ dai ebekɔ ehɔ na me gu nsam a bosom ne se sei na nipa sumasi omo ye dai omo ka enti so omo kɔ na bibisi dia ye no omo obi ka enti asɛm ne baaye no a me busi abosom ne se emre bi atwam me de masɛm bi maamu eno na asi no omo se an e ma me de hu proof nyina ye dai e ba abonten se bosom ne se ane enti se ane dia ye mfa bosom sɛm ne nto hɔ na ye mu se omo questions na omo nyia no ma ye na de emi hwe no pepe bibia ye pepe pa asɛm bi ani hɔ enti mama wo mo ta ma se omo bra bonten mo na mo kɔɔye mo meka de wo mo nkyerɛ Ghanafoɔ emfomso na aba wi aso obi atimi emfomso se emfomso no so mfiri mu na se nipa da sani na ada ne ye nkwanta so a ye betimi ni na di because ata na memfim onyedu enne memfim ayedu se court na be ko se visa na ye kope o follow up bi o se ye bia check me nua na tent ni bia ma ye ready se meye enti ade ne yebusa mo ho nkrata asem a na yebusa bibia na ya atem didie eno na menti ase that time na Kofi anoche na ne maame te ase na ne maame afirim ba na ne papa te ase okay ade na papa ne abusua panyina na ho mo ye papa no oye sofo na on se akristofo no ensem bebre ba ya no mo quotation mo se nyame na de ma no ana sa agi enti be papa ne de bia na osu fire Nyankopon se obi na ku ni ba na o ma nokure Nyankopon ma nokure nye de enda adi enti ene nyina akọ papa no ho a asem yi ba ya asem ne ba ya no o tete pa se adan na ya sa akọfa asem mu ye den e de aba na me se papa eye nniema bia na ye nti ase a me India ne mankobi na mo fie bosom de okobi a bibia busa na eno ma ye sa proof we nyina ye di busa questions enti nyam bia papa enkrata documents bi wo ho ana ase bibia ni ho ibusa kwakwa sam wase bi wo no ase bi ni ho ibusa kwa ameketwa ase bi ni ho enti ye wai a mo pese ye beka ho asem kura me nti ase organa ho mo se wo ka asem no wo ka se airport na okura pipes bi ede na hu say death certificate on say efunu efiri abuchire ba eden a police fo be check e wo airport enti no mo hwe sankrata no a ewom na obiebie enti ho na ma me hu say death certificate no ho nkrata sankrata na wen
me ni ho besi ne enim be bi wo enti anonchi ba no mo anya bibia ka che bia kire sa ade we enti na me nua mani abere no eno na mani abere na me fa ne say Ghana asem wan to bo ase anya adwumade am pesika unni sika wasem bia beka bia yankwasa asem o Ghana na me kasa asem ya kire wo obo nipa mianu mienu bi din hwan ne hwan me bo kwakwasa moa ena me bo kwa ameketoa ena kwa me no chi na epanyi yen na nama na mo minye twetwomutwo okay nana na omoma ne yen so ho ha man say me na be ma no mo nam enwotwe enti omu nua mo ne omo fa say omu nuafo no ena omoma ene yen okay ha enti nana rekuna na odi animu no ono na wo me maame me bisa service esa mani atwa ablante bi eso ofie ha no a ablante me mai do mo ofie mo esa nani wama no ene anoche ono na di anoche achi on ne di anoche on ne di ndi say on ne kwakwasa mo mo fre kwakwasa mo no because sabe ya na mpanfo wakasa bebo bi omoka omo si ukonya bo akasa wata yanyi na chi nti se kwakwasa mo aye anoche twotworo mutwo na ni nua dia ene na migidi se ye bi se ono nso asem ba ko menu yi enti abrante no amoma ne mra na me se ono nso ba ko menu bi na ye hu o si ni din ni the same bu kwakwasa mo ba chobra na ye nhwe si ni da bi kofa akonya bi nesi on fabra na betnasi aha na tenase mame cause seni ade nsitie ni mpanyisi obojichi efinso ase be kasa danti mewa yanyi na chinyi e de okwa aten de oba aten ya na de ogira ho na aten trudo no ya na wo no kwaku akwaba mejosi yesi emfe ni ha ne nkwa Prinkins me feel go no no watutu ndi ato ne nsem dada e de na kire se wunua ne anochi o mo se moni maso esede camera yi hwa obi abehu se moni ama ne se but eniama entimi nipa bebre na anu abrante bi se ne papa de kofo fije aduonum baako abusuan nso o mo nim ni ba bia nti wo ede nti enye wani ama eso keke ne senti ede na edi adanse ma nsa wunua ne anochi bi ni apa me village una odi na chi mo maame de say ye maame de akua bafo o papa nso de say ko de bafo mo free him ebra okay minim say ye de ya social media de utwa ntro e be ti utisi a enipa ni bi behwe wa enim wo say ye nokre say enye nokre ebre ben e na unya ne nte say wunua no che wo de na bedu Ghana bre nyanche say wo de bedu Ghana say ija ne kwan say o mu ko India ti ba say operation mo no ya de mo ana is it so de e no ma ne so kakra na mo ana say de ti no na chi no asa na asa akaska e ba ka busani bi ko bi a ba se ke gba de esi body no ba busani bi a de o am yan ko bi enti antwa de nsi no na se de ne ba ti no kro mo de ko try social media MSCC ska 1.2 billion ti di be weakness social media for ma se de ye nya ko fe de mam sa de sen esa de ko e ti di be week ana Zak first what the body no ba no first some the body na be do airport nesa omo de ne koye no ni boso me kura no omo sa de ne bae a wo ba wa ma life omo de ne mu ne bae na mko do na operation na go twa be 2 weeks okay twa be 2 weeks na on kasai 3 weeks no imu na yese o Zak ya on carry o fre Kofi Adoma freza mo Zak o Zak ya munya abotre ne ensensem e ma mai bi wo kura ka kire se odi enua ne bae no be jatro hospital why dey enam ti mo ano ka se me mpa bo munya den ti mpa bo munya den na nyuma ano ka se kwa we okay ejina wususu se saa na wotwe mienu na omo so omo ye operation won kasa asatem na wususu se na wu ana na omo ka na omo ka se Ghana for ha Kofi Adoma ne Zak se omo update emi hu de ekoso na supreme week no mai okay to pushi o ma nti one day ye ho no fe ye hwe na se Zak ama doctors nda beto ba che oda ho no we de yo sitie na eno nche so yede unwu ye wu ba bu Zak so unwu obi e video bi ehun se e bla na wu obi ofre bi ase na so bla na wu ana Zak nka na kwenche mu se mo bra wu 3 days ansa na be ka se o ma friend se ne home na fi nyina so samle ye nim se bla na wu ba Zak na nka na kwenche Zak no ne hwan me bla manager no wo fi mankasi okay
obi a no manage obra anya le Zach o we Zach ono o wa yo si ye ba say si confirm yi na se kra oba yi na se bi okay wa yo si sa no to ska bi no so sa Zach no okay woni ana mo na nte wasa na bass ya ngasa woni Zach ya ngasa le Zach ya na nte woni stars no bale woni stars bi na nte ba it is a who there munim say Zach ne de okọ India ni bi Zach ne okọ India ni wala ne ko okay time ben na mote say om de mu na bedu Ghana owu ye nfa se ne be ni week ana ofre say o bonye skin bi o yede o de body neighbor Matthias ye obeduru anajo 10 na mote say ya bi de obeduru ana pa 10 ana pa 10 to 11 o de bedu ye okay obeduru ye no ofre mabusua no bo mama ne say emu na ba bedu ana omwa no mbedu ya omsade emu no call much o me ya we say time say o bedu Ghana ti sam na ye so ne adofo no blebe den e wo ho a ye twen but as je kwara say body ne den ka go play the bar isi wo okay nice who ko airport obi me ko airport me nyan oh okay me ko airport woni wan na obi me me chi ba kwara ma you inside e ko fe you know adaka no okay okay inside the ambulance e fe free wo ba much so e ho na adaka nko na mo hwe ya na mu hu emu no so o we ho de say airport mu mi so nchi okay si adaka nko ba ye no ye ba ye de ba bochite wona mo chite ma no frɛ me ni mi na be chi si me wese e bla na je kwa in fact ye bra ho you go nipa o bi di hyewu wato adaka a hye ni coat ayi bi ase de da no no se no se besie na no ye ni para se ti mo chite ma ni bi ni ma ye hwe ni si ya na se de o sa kata se ne ye nkoi the free word ye hu body na bi wo ko say e di em say e ye na start no 2019 se na ye match mo okay nti ye koye no vanza de be chin Saturday am ye ko yibodi no ye koye so mai ne ho bibia wi mai ne ho bibia wi a ye hwe na ni ma na sai omosa ma e free ho ani e ba yi na se ti wona ambulance de bai ye ni nkomo kakra o moche de minim say ye de mu kwa wudu won ma waba adaja cause mi ankasam de mani ku twesi am mi ni sentem akwa akore moche obi anu api to krasha no obi a da adaja na ni suit na no modene she fridge ni mu ana se and ye ho de oyiboshima na me yanwe am ye amahu but obi abra obi so de kira mo no ye bra na o she a suit no de bai no eno kwa dey na fe ze no bedu ye na ho de bedu ye na nanim dia na mu hu nanim dia na hu ye na nanim dia te say nanim dia de say obi an kan operation dia say ngan hu say bia mic na so na say that enye yi asa say so say die ni tri so sa mark ne da fa hen na da na mo so nani ne ye operation but na mark ne da ha say okay minim say I say aha no mutimi di bie ni peti so aha round bi wa asa mutimi di bie so I don't know bi ana doctors na no mo fa dey operation ne dia enti eho na wu say mark kakra bi eda ne nsa hu nyina ne ba bia de onya de amodimoni hu ye because o shoot okay and the bro mo de ne chef fridge mu so na hu ni ho no mo ti wa hu say eye de a minim say much no de nya de o mo di suit ne be chef fridge ni mo o mbe yi oda much ho di say ansa na brebe so am masakusie no oda much ho di be 3 weeks okay satam na Zach ewe ne de na Zach mo bisa no Zach no na ma was wear t-shirt or plenty t-shirt ne was posters no posters o de be yi yes any adofo wo se wo mo say o be yi abusua na Zach bedru ye de amu no ba mutumi efre Zach ene Zach ne tena ase ebisa na manne ebisa ne nsam ema wo kire mu anase ma anyo saade o Zach ba ye ne de va say obafie ni nya ba fie ema de okoye no va say o de enu akọ se na oba ye no oba ma na o de ko operation right there wawu ana o de na ba no samle no ye ha wo no time we so me je na adofo won e ba ye nche nya da nche ma ono kan de so o kan de ho na so na kwa ba say o de enu akọ ba ya right there o de body na there aba bibisa black power asimbi na je se emu no bibisa obi enye busua no ene kofa ba fie bedware no ya amamre ne amane de ne to mpaso ededa no dabi sedi omu de fra bro kire bedu ya na o hye sit dada kam no de ne ko mo kira mo hu kwan ofa so mo de da coat na na share mu se yi no sa na mo sai wo se de adaka asa de aba a wo dem amudi kosie no sanese. 也比如说，侬是手提那那些喏，有的发不起吧？耶，
ene no nso nanim dia akekra saa na mo se hu ye no ah wonyi ne se abusua mo ye mfunso sene se se mo antimi amisam yie na mo anya body be ka se details ye fazak no ye fazak ne se asem fa se ye bla wadasi enti won de ono no na ye panya ma se odi animu ti wo ntimi mfa na chi se okoya de asan ho wadasi otimi fe ala itimi friends na wakoma chite wo so wako ti wadasi itimi friends blazak na say ye ko se wo so makoma chite wo se ni pa odi animu ayi bi ade bibi a hyensa te busu anya fe na ko hwem se ana se ni se bia that na so fa na chi a as wa anya ade na wo nua wotumi ka kire Zack say da obekọ ma me enko na me nkohwe bi wotumi ka no ma fio wono bia wonam wono ye na rounds na friends e dey yenko body na oso obekọ what does it yi ma sam na no wotumi bisa no say Zack me say element man ka bi da say e be say no because e hono na nka bi anka mutumi call ye kohwe ya ka mbe hu say na da jemu no a wode da fridge ni mu no kebe mo hu sunsanso na sa asensudie bi a e kire se e bi a and video ma kamera ka bi and the body na ngasa ma Ghana na ngasa nya la na say nya hint won say Zack ba ye musa na oni ko fiade ma say nya ni kidney we one na mo say fi gura na etiri fi won so ojo ko to no kwa sorry enti so mo the body ni fi India ba ye musa Zack ni ko fiade ma say ye nya ni kidney no we wow mine no ho sisia mine no ho enti won pe musu ade bia me mfa poster antale ne down aye ni kwa aye ko ma mpa ko me fi o ebre a wote se anochi ewu no wo ka asasam na kire mu ana na ye wote se anochi ewu na ye aye dare ye ko se mine no ye den se ko no o ka se fa ye sakranko ni ye musa Zack ni ko fedo ma se ye nwa ne kidney we just if you run reject nsa na ni abere o ye pacho me fada ne me ayire ne me ye pacho wan san ko am ye fa poster kwanta da o so mpe musu ade bia se musu ye ba na so ti me fa poster bia ntana da na mutimi bisa Kofi nso ne Zack samla na me ka se won se na ye ha ye no time no because ya so ye she ade be chem ye ko ibodi no ska no ewen ai di ko ye se wiem minimi na ko peska be ko much ko Zack on ma o diskai ba so tam kwa na ko sata muhu Magreb se okeka hu bia ono kan minimi ba bia wa hu na ye na bi wa hu na airport o bi ono ko pass ma na wa hu no mochiri ho bi okay nti ekwa e ba nyina de Magreb de enya de wunim no physical se wo ba ho bi minimi body class o sitie kra minimi ba okay ba so ye ba bo ye you ba fa se minimi anote oba ese yadi nkomo na ma ya baba bedru ama ye hu obi wona bukura na no onim se de bia na anoche wo ba eno aba be pim bada mpese ye hwe ade bi wa hanom menim se wo ba akamam ha ni titru ya santimam hanom a ye wa amamre ne amane ayeye si ebe pagya funu na ya kwa akosie amamre ne amane wo a wose ye kampese ye nni anoche die amonone obi manso na okuwuye ye de na tuwie mu hyemu se hono kra no ebere de betu wie mu hyen wo India hono se na ebi abusuan panyini ana mpanyifo bi wo ha wo se nke ye amamre gunsa hono mo ansa kra na ye de na to adakam e de na to wie mu hyen mu de na bedu se ye de ni bedu Ghana ha so a de minim ni se ka wo se sa amamre ne amane na sa akoso e wo kotoka wie mu hyen gina bia hono mo ansa abusuan panyini a obekọ no akosia na de sie ne nanan mo mbekọ no woso mu gunsa ebom paye yi apaye eda nanan mo ase na afi wo mo niema a woso mo ye mo ye de kan ho se anoche kosa no yade anye ye eno aba beduru ansa na ya sa atoa e de atokam na mochire anasa ya sabia ho mo de ne ko no wo mo de ne kodu a mortuary ho no nso kra no e wo sa amamre ni amane nso koso ansa na ye wi a enkrata asemu ni ade no wo se mu senka afedie waba beduru na busuam abeduru ni krum ne mem ti afedie beda bibia ne ade ama abusua no abusua panyini ni enim se obi di hie fi mu abusua panyi wo fie no wona san hie we nyina ebesi ne naso krata asem ni ade nyina ti se ye komokire hokra ne ko makwa akohwe anoche a e wo se abusua panyini wa nkobia kade nim ni se ko bia ntimi nko
kopim se bia mpanyimfo se misua yi yade na bia busua panyini yade no wawura ne mpaboa e de yahye obi so no kan wo no okọ edom ni nyina betimi adi na chi di akọ but ono kan wo ekoye den je so sesan krata na danse die ko bem se min mayi otitire ni ana se mayi ko bentena na se benta se onko hwe me de hie no we nyina ekoso ana se ankoso ya besi ehun sa asem ni mami misa minue na yenhwe se de makan aya ade ekoso a ana se ankoso a na ehun de no so ye behwe de efi menua udi ni biem asamoa de makan mi gidi se wote pa abroche de na oni ho nti ye ho but obeduru Ghana no sa mamre ne amane ne nyina na amakan ebi ko so ma hu ebi ankoso ko so se na wudira wiem hyen ho empa ensaguo bi ankoso mpa ibo bi ankoso empo sofu mpo amebo mpa ye se ana wudi a kire bi ko ayasabia mortuary ho na omde ko eno so di a kire bi eno so me ehon so koduri ye nso bibi ankoso okay afedi ebodi na be ya busia ne dia nkrata asemu se ne be ya se busia ni bi pese okọ de hia obetimi akọ eno so nkrata asemu se ne no so kore eno so bibi ankoso sa eno nyina ye Zak na ni nyina ye Zak na asese Zak no onye nua onye ba onye busuani dwuma na wona ne ye no ye ne manager ba bia kopem no ontimi manage funu biem busuani na wose manage funu no enti ekoba ne se na afedi bibi asa akoye Zak no se wono wase nya bibi ama ose munya bibi ama na muso mu jade ma no amna me nim nya keto nko na ye busafo amba se ye na ana papa na na mabusu apanyine we abusa panyin de no wabla no wabla na ne dihye okoye sika na ode ba nko ma no metem mepe bi ni ne amasa sa tem no so ama mehwe de ekoso sa na se sama mra ni amane we nyina no anya de ekoso ana ba kan se ne de wati asem na se but e serious o se we num nyina ntimi ankoso de a ene na mesre ye nuanom bi na ye ma commentary wo ho social media so no mo ma yenye atendidie no na broni bega se yen face fact no na yen talk with facts ni misa say no ni enya ho anu yi edenti na amaso edenti na Zak so wa manage obi o ya life but wo stay wo manage ni funu no a won fa ma abusia ade na yesu masem a ebia na wo mudi si anu nti no yemma kwan amma abusia na nkasa mfo ni kutre so mo ni mienu santemo ko mi ni ye passe mortuary bia no empo manu sisimina so enye odefo wo Ghana ha na obewu obeka se ye hye ni suit ye de akoto fridge ma ombepne obeko naked na akodem enti denti na Zak afedia akonya ama no sa manage funu no ewo mortuary ho a abusia na ntimi amfo mani ankon abra no won sha atade ni ehu se bia na ha yetwa cause preaching no koye de na mama so ha ni yetwa asa ani na jese ade friend say postmortem kra no ebi ankoso mini on say saa niema we nyina na mebusa say omommra bonten die si ho omomeka a dana temdidie no na me metima ka say Ghana for no bebira adwen wo fom say obi ye konfo na asem si na o ka dia ye se onfa ne konfo ban to baabi na yemfa temdidie enkanta nokre so saa asem we enu nti na me se asem we etu ntimi ntwa da kopeme se ombema ye nua atentene ne no nya saa wonsem ye bisebisa nyina no saa na manya no ye because saa wontwa so isa mi ntwa so enye mi ntwa so da ne gisa da kamera mu nyina ba ko wie mi ntwa so firi se ade ne ye se etwa so ye twa so enye ye krata asem o bibia ni wa wotimi de ma abusuan mpo na me se mo na mo ko ye mo mbra bonten beka eno so ya temridie okay so on bebre ntini ma bia se o social media asem na wo ka na nipa ne betie no ma ansa no enye no obeka ese o maga ham na wonam se enye menua no enye menua no yemusa se omo de menua no ko ye no ye omunua no na e wona me ba fa ka se munu ma aye asamo ama me na mimisa no no ankasa kra ne kra de no be ye ofie hanom o pede wa hanom ene saa de no yenko bi sa asamo no cause se abeto dwa enam social media nse black power ankasa no aye na adwen se wono no opemanso asem enwa ye fi no akwaje no akodi kofo bi nam Ghana o moji funu no o ma ye ho yi no o ma oje o mfa so no o moko enu bi no wo yi ese eye nu bi ana asese asamoa obere wan ka se wo beye de wa hanom aso ne yeso
Sabe blan, minua. Obra ne wan. Any Black Power. Den na ye obra no. Me no ye minua. Minua na na ma. Tutu mu chopa ya sanketo. Na nama. Ana me no so ye starting para blame ku school. Nti me na nantia. Me bla be wu, me bla. If I say before say bla be wu krempo no. Na nko obi e fam bla me na edi. Ama na nsem bia. Me na nante, me bla wu ye chie ye me sa na nante ti on de. If I say me nye wonye nipa ho bia. Nyese Kofi Kwamu bi. Dabi. O abusua na mu bi. Abusua ni. Tiremu yie pa. Wona na bay tirem na ne bani. Me na ye fa na nso ya. Ana wono so na ye fa na rew. So, enti na ma. Ye na sefo mo sefo ne ye. Okay. Na nso ya no. Ene na rew no. Wona gbogbo ye ndia no. Sa na nso na gbogbo ye ndia no. Okay. Don de no so gbogbo ni pa. Sasa Nti mo masefo ene mu mienu. Oh, na se nyenchen. Dabi. Akwa se metie meka se me nana ene nana jampontua. Nti jampontua se ni bia no. Eye me minia. Enyenchen. Ese mu nyina mo bonton baako. Ye bonton baako. Okay, nti obi ka no social media ansa de minia Magreb. Because obi a wonya ntiase ni yi. Enya adanse ni yi. Se papa yi wa seda. No person obedi asem no di no aye ho yi. Minia August na Magreb ene ye interview. Oyeba. Ono na kan se we nyi nua na. Se samle no na awpo ne the way na pressure na hu se ni nua. Ene konfo na se on. They say basa no ono record no tie. Eno so kra de ye normal because abusua ne mu baya nti mimiti anya minua no nyane. Ya na samle so na onim nana no. Ono okwa krantem. Se de okwa krantem. Samle na ampese ne yesa. Ana beginning no so we hu se ono a. Ti achire kura mba onu no. Minua ne kase bia kwa no usu. Ana kwa no na chew. Okay. So se Magreb enya nyina so se nana nya busuani a na ye saa unua no a ene ma wono e de kasa. But yes no ha no. Yes you agree say okay fine. So no omo ne be interview, omo ne interview but ono nka na adwen. Okay. Ne ehu bebe because they push omo ma. Ono nka na adwen ne ehu de ere eko. Ana me aso de to saa bom ntimu a uja mfo so fire oni so awie. Okay. Ba mi na beba. August na beba. Okay. O final statement in the na me ni unwi na so de ko. Me de me hia kidney no. O de ye de o kon. Me busa za ka ne wo say. O kon no ana. Da bi ye de kwa body no. Ye de kwa ese yakusi. Na 7 years de body baby na akode ko 7 years. O da se mo twemu da. Ase mo twemu. Kidney na ade ebiem na mo hwe. Kidney ne brebo ene na koma. Kidney side and side. Ena brebo no side and side. Ena na koma no. Ene hwe. Ena mo hwe. Kidney brebo na koma. Ena akoma no. Ena mo hwe. We zo na ma nipadua ye nipadua. Ene hwe. Sabo brebo ena akoma. Kidney, liver and the heart. Eno na mo hwe. Na mo nsa anken. Yen sabeka. No mo ma ntia zakem lai. Se bia mbere na mo nsa. Because beginning no ye hu yo. Ye nyala no ye hu line pa ba se mo ha. Ana me ga sam no me ni no di machi no. Sam na so ye ka cha na nis kasa. Ni mo ha. Asam de 20 years back ye page asam. 20 years. Ke za ke wasem. Ida na ka cha mo obi anu. Wo de ze kura na se wo de kufia. Wo di ma ya ma wo de kufia ma na honto no. Wo de kufia ma kwa na honto no. No mla bonten embe cheche nsemu se bia se ni se na ide ekoye nipa wu na bibia nsie sa because kofia me no we se a asem no be twa na se minua no ewu fufuro no zak yare serious na maka kire bobodo se mesere no nipa ni wu a ani ma yehwe ne nsanka e sa pa na boso no ma na hoto no zak mla bonten be ka se ni nua no yale ye no ewu ye no wa nyale serious. Okay. Asama me ne wa wi obetimi asori akọ enti yira na se ye nua no che a wo firi mu wanya ne ba bi kọ no ni nua ena asamwa ena munse obetena ase a afo akonwa ko ye ne no adi nkomo na ya bisebisa ono nso ne side of the story ama wachechi mu ame ehunu sebie ku nto mpanyin se obi nsi tredo emfa matoa ene wo me yehu se Black Power sebe onye Kofi Kwamu onye nchen eyinia ene ade enti o kan busua no ho a se de waka no de bia no no kuna asamwa nso de no sese no wabesa wuti wabe enwu se ampa ono ani twetwe mucho na enyo onwie kura onse me bo nkola no miensa
eye kokwa samwa Kwame Anochi na Kwame Ketua nti aka Kwame Ketua no da bia Kwame ehwe me bia mesere ne se omfre me de enka me ma ne 1 week pe se ba bi owo bia sa buruchire ko no de mebo ka akofa na de na baka mrem na waba be clear because on social media for say me nua no ho na no kore wo se me nua ne bana no kore bia oba be asem bia obeka bia ye fa na oba mema ne nsa ma na bodua se asem na obeka no eye no kore aduru ho sa yani abere o eye no kore na oba beka kire Ghana fo de course bia wonim family ne wo no bia no onkama Ghana fo nyina enhu ye wia na ye sunsum sem afirim ni apempanyimfo bi di asem na ma wo mo na wo nyina yakwakodi asem no ni ehu me gisi ya di asem no se abusua ni edifo ha ya tena ye baabi se ye dibem so a na empata a e wase omode ma abusua no omode ya ma abusua no na omu wie so a ya fine ni pa oton me nua ni kidney se buroni ni na wie aye se nipa desani na fa aye se sa afiri ho ba Ghana na ye hu baabi a ade ne wo me de me pa ye do kore de wo pa no atentene ne keke na me na wo pe well said ya kwasi broni be kan o say crime does not have expiring date enya de a bonefosam ewo ebre bia yesi asay kura wo ye ho hwia enyi enti se de yenuanom kan se ye no kura na ne anochi wu ye 7 years ana se 8 years kwa na still enei minim sa be fo kwa so na doctor fo betimi akọ ayi ne hu bebi na omo de afam fidie mahwe ehun se ampa o mu kosie no na akoma ka na ne kidney ka na ne brebo ka enti we no ene se de kwasi broni nyame nyansa o de ma no de ye adwuma no nya de wo se tintintin se black power mu boa abusua ne boa yenko na yenkoye na afi yemfa body ni bi nko koye hwehwemu ni hu se saa wona makwa awe nyina no yewura no chede na de koye ana wa amfa anko se wa amfa anko a ene ne fa hene na wo se mo ba na mo bekire na o kire nkrata asem ade eku mi nua no hospital mo koye no operation no yenya doctor okay nti besinda no ankasa mo yenya bibia ya kwa abusia memorial no se ba se ye kwaye backup na mo kan se follow up kura na yeni bibia de ko yeni bibia mo fa ne ma na man so na ayetim didi ese sofo bi kura so dwitwa bi ama atutu bi ama pa kumchacha o metuma tu bi ama no mo ma ni siwa ensensi ho na ayemfa asembisa no mumunye on se ade bibia me kan se sebi se minua no 30 years mpo enam se afi na memu aye duru mebusa ho asem a woni wontimi ntra wo kan kyem se ade na mebusa ho asem enye wo wasem eye me na me de hye eno de enam se aduru tam se madwene no akakureti hu se ada bibi nkoye enti wo se mebusa me mfo so amaye ne den ade ba ko so kura wo se nipa hu se wo kura wo nye busuani ene ne wo se asem ne haw ba ro pesa wo bua busua no na wo mo ye na busua no so kasa wo mo de wo mo chite ma bo wo ma nka obi ntimi enti na mebusa bibi se kan pesa wo na mebusa bibi se Magraham se menye busuani enti Kofi Adoma ene Zak na o mo de menua no koye na o mo ye menua no busuafo ana ho ne asembisa ena wo no so Magraham na wo ka Kofi asem ma na anyam bia ne nua no Kofi ana enti na mbisa asamwa se enti wo mo no so a Kofi Adoma do mo ba o mo page ni nyina so wo boa wo mo no na busuafo ne wo mo ana ade na asem si a mo ma yempe no kore no na yenka sa asem no na mo pese mo di nkontompo ekata no kore so memanim sa ne ma we ensi memenya wo mo a wo maba mu bu wone ma bi ho na me ni hwehwemu a 6 years to 7 years me ma bonten me ka 7 sansem we na ese na won sama u bisa ne de o ka nyina no ya wo pa yensem bisa ya wo de egu nyina no yi okay memisa we ansa na ya sorry obi bebi say sa time na we ye konfo ana ifa tana me konfo na sa time 7 years no wa comedy be say oh me come here 21 years ni okay into 7 years dia na say wo be say you 21 ye 7 kwan fi man ka be ka 14 okay ya re na den na wo no sa time wo wan ko ye amamre ne amane se fata se konfo ani nu afiri mu kataki se de bia me no ka sa wo se wodi a ayi akonwa pramso o de sie pa se abusu panyi wo ho a bibia abusu panyi na ye na mo abusu panyi ndimi nkwa no beka se bia me nana ko ne kosi manan fo abusu panyi okay na no a ye ko sako na wo se kasantehene na ye ko wantimi anko bibi nti no o masuma nkwan ne kosi na me so na pakam ti se santehene ti se nka abusu panyi ma me kwan a kasata no ko di me mre se abusu panyi okay te abusu panyi na ma kwan okay
Okay. Na say yehu minim se matiase a amamre mu ni amane mu no abusua panyi na wotumi a san go ne sa ne mani na on na woso ye se ontumi nya ono ene otu bofo se ene ekogina manem na koye fama me na eba ne se na acha afe na waso de a because acha no akom be 14 years na mentene on tane ni chirem na meniska sa okay so ti ase ntimi yama dwen se me pesika na me nua ne de metwe ho manso because eduru sika se mo anya afa ne yekope bosia ene yensa anye mistake se ye nua ne wu ya ye sere sika na wa ya ye sere sika no ye nhwe ma bi nsa nsi biem ntimi de me yafunu to ho pa se me ya adwumaden na ma pesika na me de atwen manso atia enema e course a me nua na manya atentene ne ama no nti se de maboa me ho okay let's afa de omu ayedu mu ayedu ba bia beko bia no betimi agina e de aboa ma se ba se India no kura ye nko a betimi anya sika e de beje visa e de akọ India wakwakoye ehwehwemu bia epe bia okay yeah sorry e de na abeka de atwato me nua me da ase de meka e de atwato on nyina ne se oman Ghana na yete no sebe enye akonfosem ene enye asofosem eye nyansasem ne ye ka no oman Ghana mu ene embrasem first ne de tumi ene kasa ene tumi ni ye adwuma wa ahemfie ne mum enye adwuma wo man Ghana nyina mu enti mesre Magraham ansem na me busa wo mo no ba bi ode ne nam no wa fom kwan on de omumeyi me nsem na no ma menwie mewie na menye busuani a ba bi ompeso mo de me kogina bia no omfa me nkogina ne mum ene ma na mehia no de omuma answer sa questions ni nyina ma me pepepe na makoma nto me yem anye sa de a me ntwa so ne entwa so kina this ye nyina de kwada kamrem final wo ka asem bi se papa ne se ne papa te ase ma me no no o sa de na asem mu asa akonya ne ye wu ye nyina menim se abusua panyi kura ntimi nka se ye abra papa no eni ne blessing ofo aso se ye mo ne hwehwe mu na me papa hira yen okay se ye nko ne ni nkunim na mum ye nhwe ye hu ye se ade a ennim ye nkofa ma simple sima papa ka kire ya me das ba abusua enti na ye se eno no ye bese me de me se wonyansa posuli se die akwakoduru bia no moma yenyan akoma na ye pagya no na ekoye kasa twitwie ateninie ene ade no sabi menua Mageheb onya akwada Black Power onya akwada kumchacha onya akwada yekoye nua so wiase ma omunya nkwada yenso yetie yi yenya nkwada nti ade ne yenya atengidie no na yemfa asembisa eye legitimate question sabi broni be ka no na fenyen fa legitimate answer enfenya no Black Power say one month sanka death certificate ampa mochi hokura busuani bia ntimi anya kwan ankohwe no ampa omo say won mu di omu nim se kidney liver heart enka no che ho no de koye ampa omu susu se afa baabi enti weni ni esimbisa no enti menua Mageheb so wiase ene ye ne ayaka na aye ka bie no se ye wanu ye dia adani ye mfa nsa no momu mfa ma sense ye beyi individual bi ne na si wono mo se ye di natem so wudi matem na me so bedu atem won so bedu atem a emuaye na nkasa aye pe e wa asem no still na no nya mayo asa akwa question da wo tiesre moma ye mfa semisa no ye hia no mfamra ye mfa nyia no na ye nyina ye nsore nko enti moma ye nyina ye nhwe na ye mfa tuo nkoto ba bi etwere na yenya ne mfa semisa mu na so mesre baby akoma ehura koduru bia ebufu mi rankonwa dem mi yesi ni nyina no ye me no so ntwere a wonsam na wubisa no obie no ye badwemba a obeka se wubisa nkwasasem ana awo kan nkwasasem jese de onye badwemba eno de meka wa onye badwemba na nsem wa wubisa yi onti ase badwemba bia beti ase nti mesre won so won so benya abote na wonsam na wubisa na wubisa no a wo de mi nse wudi obi atem ade ba kon wo mu ni se me obo se me kasa ti obi na obi na abeka me e na kana wo beka me no me mpesa me ni blogger bia benya problem nka Magraham na tem ni dia obedi ni betime di ni bipa me tama na me babo na ma no ya o no wo keje ti ase obi kura kasa ti obi me na efre me na ma bedi ni pa na tem betima ya o pa na ja ti ni o contract en ye ma ya o pa because me no na de time chi ni tunti me nya me hwe enti no enye atemdidie ene ye de ka asem na emomo a ti se kum chacha se wa anwene se wo ye panyini ene obeka asasem wo ye sunsun mu nipa nti se bibi wo ho na wo ya awo se wo ye nhwemu se ade ya akola yi busai ana menua yi busai
enya tem didi o asam na mabusa menti bibia ase na mabusa wo se de nti na mabusa enti sabe wo abo mpo ena opie ye ena o maa ya nti wo hwehwe no hwehwe misem asam na te na abo e fa so wie sa enti Magraham nsem na obeka ne de me hu ni se eya agoro bi na odi na social media hype na ope enye social media hype a sa nsem na watwitwa na wo de ahihye mu no wo de bepe wo sika se wo de begu me manim ase question na me busa na ensesa bibia na kwaso abusa akopem se mewuo obama me sa answer nti se onu mom na Kofi ene Zack ede answer na ma no de a ene enimanimu ya onfa mra na me answer na question na me busa no onyima no anase so pese ye nyina akra ye grant interview na ensantrefo nyina nhia na ye ntwa ye ho nhia na me musa na questions na onyima no na makoma ntom ye mu a ma ye ready okay dia ba kwa mesa sense ye nyina ye mfa mpai bonta Kofi achi na ne ho nton because e kwa ye be nyina ono na be pilapa ye nyi ono ha me emra Zack yare ye me bompa ye sere na no be se me sere me mpeni wuo sa na me bompa ye se Kofi me mpeni wuo on se abufuo ma me kwaka se me bompa ye se na ni me enukura enfura na nka ye musa na asem abufuo timi de nsem bebre eden eba me enne se Kofi ani ni ye mpa e betimi aboa me ma yiyi me questions na no questions ni de me nsesa mfiri ho da e wo so mu yi anoma me dasi na ye nyina ya so mu dwen na yesua de da Ghana se enti sensem te nyina wo ho ayetimi yi ano de a ade ne yetimi de obi betena otwa ntroto so abla ye ni evidence bia wo ho so wo se mi twa ntroto atom so eya asem na mi busa India man kobi ne mo mo so se nyema bi se ya ama ene ba physical so a nyema bi o se physical yen saka ni nyina yen sankan enti e wo hene na 7 years ni mo mfa ma yen e de na asie anam be hu ye fie ni no la ni tire mo hu se be ma bia ni ho ana ene se de be ma ba wo medasi enkasa bi ye wi why tiabusia ye sore ni akọ ye nye ne sa me nua Magraham boko why na se de wo kan se wo anu ye bi de masa na nsi misana ye mfa no mumra na ye nya timbie papa kum chacha adama asofu panyin ye ma kwan e ma obi nso nkasa wani rough sa anya hwe ni nyame adwuma na wo ye nti wo so asem bi ba asem be na wo ken me se nkasa bi me na bi na sa wo nkasa bi ma wo bu asem na gumi so se ni mungu ma wo obi nkasa na nim sa me ye obi oh me enye wasem konfu panyin boy so fu panyin na me konfu panyin enye wasem eye general on se kum chacha asem bi e beda social ni kana sa na dwene wo fom asem bi na ni kwa so o kan bi nya abotre me se atenidie ni ye ntwa so ye de lam dia dwene wo fom ma dia atem ni a wo kase na dwene wo fom dia wadi na dwene ni fom asem wo bebusa me enti na me se ye ntwa atenidie nso enti na me mpese me ko ho enti me se kwa no tum na me wi o enti ka ba sa dia ka be hu sa dwene wo fom na lesre asem ba papa black power kra ne number nya na ka betimi afa number no afre na de wonti ase na nko bisam yi eye sense e bia wo beba betena se no aye video na aye kasenti wunu yaketu ani ono so betena no kasenti on za enyefe edi si ni asore so akwa aye nyansapo kasamfoni ya no subscribe no ahye na one like onti ase a eye abotre enya atenidie medasi kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame